Hello camera, welcome to our YouTube from village Guldip Timung. Good morning kadoy phanta. Lagi tung kadoy da sini lo lagi parok jangpong pineapples la sini tung la so pineapples parok jangpong ge neli mitha beri do chiri pli bak doji abikha protenge abikha ge doji thai tame tung inglong report chiri pli dui ta mitha bagan lo nan thek long bom lo la Facebook page long ta la pen ne mithang personal la was Facebook whatsapp long tung thek long lo asi tu pini ki jordam po ni no la rak bom lo la pum thom pum tom pen pine 50 rupees de tum nom jor dam ji sonai tum la pek bom lo la hai ki pek tang lo an la tang lo polo tang ke nili jor dam po a mi thang rong la pen ka prek umpana ai rong dukan long babang hem tum jor dam Healing rain is coming down, is coming nearer to this old town. Rich and poor, weak and strong, it's bringing mercy. It won't be long. Healing rain is coming down. oi It's dia sini mah lagi campurong kerja campurong polo pek tears of joy and tears of shame, a wash forever in Jesus' name. Healing rain, parok jangpong pineapples non bangai jor dam po tan so let it fall and take us high. Healing rain, I'm not afraid to be washed in heaven's rain. Lift your heads, let us return. Anaros parok pong mas nai mah In your eyes, I see the pain. Come soothe this dry heart with healing rain. And only you, the Son of Man, could take a leper and let him stand. So lift your hands. dia video filmar ni kacau guys pun dia dulu lo so Rồi là sau khi là cô nâng ra một cái tặng của nó là sẽ xuyên đấy là first là pini hokep pun thopen thank you non dak super yang le lo non ne projor super job ko ni jor tim long lo no so te la ko de masih tong lo no pan jor ko la nam ta projor ko dia ko de ko de In heaven's rain. Lockdown course में रेस शुरू लगते हैं oi nang ko te ngon da chau de nang pon thuji hey andros ki odam kisang lo arbe yang tu ba andros ram long le den lo ini sar hem jo an thotha pu la si an pon ji pu la bang phau be kilo chutney do chutney man chi sing ya do la si an chi man do ba ta ko jo ram tu pu bye bye an chuna non là bằng last đó là đủ cái bánh cho nên non last rồi mình đã đi thêm cho bánh để đi ốp nu rồi nó nào đó last hari rồi ini ke kali-kali loh
Nuna hamdam po. Kali am ciroy po. Salam halo ngori. Sampai sini. Ini rosang yo sampai sini yo. Wani long lo bini. Curo lo. Jong senang lang po ng kontak kom tachok. And ke jong senang dok prote. Please don't forget to subscribe our channel. That is from Village Goldip Timung. Okay. Yo. See you next time. Bye bye.